Kurunjari, Norris window meaning Tabiri Papum the Mabu, Ahanamaka, Tarano Chari. Nasi Norris window na Uduna luxury topic among us, hacking and cyber security, Haribamatang, Sida, Kanana, never get a studio election, Duna, like experts in a Septang Satakage, JSK founder, Amadi crime security analyst, Oja, Mingwena Panjarab, MD Sheikh Khan, Amadi LOUKRAKPAM Alex. Ahan magtudai ko Norris window gi studio gi makai lagi tarang chari jab oja ahan bada oja gi ning oja gi koi gi JS ki matang amadi oja gi tang background tang tambi. Yes, I am Mohammed SAYEED Khan, and I'm a security analyst by profession, and I have ethical hacking. Networking also PT camera. So I don't want to expose everything. I teach students. Ethical hacking case publicly exposed to the solution and I go office not Kunani. Oh, just JS ki high sigi matanse. Sisikitang may come gano hapitang gano kitang tabakong tambio. Ujagi sigi JS cyber. Special of course, cyber program many offers over. So maximum cases going one case public expose we छोटा सा अमाउंट हम तो रखा तुम have to be classes web development classes and then ethical hacking free coming deliver Oja Hamada Oja Sigi Marilena Hojiki Yamkana phone Kunpai Madam Yam protection in Abase. What is hacking? Hacking is quite couldn't never. The announcing the fiber announcing or so any Ojiki sir hacking is given yes, hacking Matang the Jitna Machine Chupa Harris. But let's hope I complete it as quick as possible. Hacking is something I want to compromise users, or I need to find information about you. Take it. So I want to define it. Can I borrow your phone? Oh, sir. Of course. Okay. So this is a phone, right? Okay, thank you so much. Okay, perfect. Okay. Maybe email ID ne, Facebook ID ne, Instagram ne, and there what on the email. Perfect. Thank you so much. So, ma'am, she gave details of the permission fee. I did a request over from YK and then details of ma'am Ishani Arapija because she put it. Okay, perfect. Sir, see phone, this is a passport right here. Okay. So, here we go. Okay. And right here. So, sir, you phone the permission of the not to get a receiver. Hang to receiver. Ma'am, permission be clear. Permission period. So, see, Wi-Fi to Musalom. I know get you to Maros. No, ma'am, you have to listen. No, this is not right. Haksang Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimak the Laiba, Kwaidagi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lazari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seliam Changdana, Specialty Kunhen Badana lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Akogi Specialist Singna. Ngakbigani, Akogi technical issue Labudagi Akoi. Thoganing the problem as I'm a talker, Makata Zerapoina, Kogi Sagi, Makedagi, Kogi, Makata Poina, explanation of Asai Kamina, what is hacking in Matang the Katangas elaborate of your minister. You see,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯅꯤꯀꯣ Yes, yes. ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯣꯟ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯃꯦꯜ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯔꯊ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ Okay. ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯁꯤꯅ ꯁꯥꯎꯕꯗꯣ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯚꯦꯂꯤड ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯩꯗ ꯋꯥꯔꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯦꯕ why did I open the phone without her permission Okay. right Yeah. but indirectly she gave me everything Haidi ngasagi can I borrow your phone to the yes permission loan pigre sine permission pikre mana onda yes Okay. mana word amada yes hai gadi permission pirab ne number Okay. 1 Yes, number yes. 2 gmails shared over Okay. Facebook IDs yes Facebook ID Instagram then date of birth it's a natural question ne but Gmail ama hangba kandra to any function ama to kandra right Okay. so mana permission no piraga jikti ai magi mangda lebagi ma sauningi ne Okay. what happens kari gumba sigi potsi Google to putaramadi website amana magi data huralam batadi mana Google sina website sina monde permission lore can I borrow your password can I borrow your enter password natraga enter email gumba word khara hapira mana right Okay. Haidi kogi apps akoina anoba apps ama install to budu boiro Google da akoina karigumba sign up to budu boiro haidi ba kogi email na chingba kogi detail macha macha di loina hangeba adu jing da akoina loina permission bi thok budu pot same thing akoina physically oina ngasi amu kogi phone di to bui wani ba ko tama okay pakata bi dam that is called hacking hacking ngasi sinebo permission je akoina bi thoy akoina detail akoina isamang na share tawre aina इचन है से मैम है से को कोई इचन दुगी फोन से हैक तो गया है तारा गदी ए मागे डिटेल खंग मथौ तो हैकिंग से ओवरनाइट चुंगा या देबो ओके सुका यार इट टेक्स अराउंड 1 month 2 month 3 months चाहि म फाब आई हैव टू फाइंड एवरीथिंग एवरी डिटेल मागे जीमेल कइनो मागे नंबर्स कइनो माय कॉमन जीमेल मखल के अपा आईडी मागे हस्बैंड मागे वाइफ ब्रदर्स सिस्टर्स पेरेंट्स एवरीथिंग हैज टू बी नोन ओके ठीक है सि मखोय ने कहै खंगने इंफॉर्मेशन गैदरिंग है खंगे अब ओके ओके ठीक है अदुना बिकती aina magi phone do unlock to we have gi ma sounding but you see the other part if you want to set your phone never use 4 pins or 6 pins they are very easy to crack okay pattern di karamba password ki makhal ji karamba thamaga se yamna safety oygni tamo password natraga pattern okay adi wording gumba ko wording yes okay small uppercase lowercase okay special characters numbers anything okay ठीक है okay so in short no कई गुमा 4 pin थमता रदी the number starts from 00002 9999 okay si marak si the password mo ram durine so you have to just go through ngi Facebook maka tang research to biro Instagram to research to biro we'll find something over there okay tam ठीक है so just be careful shumba kaya mani so it's okay I show them on I think everyone will understand the condition hadi hacking ai kamai to buno habi potu ne batamo na huri to gi jadi within 30 second amada mi amagi phone ne kaino je line hang ba yai ba ko tama okay makhata jara point na ko tama akogi cyber security habs na kari oidino tama aduga cyber security amasung hacking ga mari laina dabra habi ji gi matang na khaitang samna pa wai thambira moni tama yes so see hacking se koi partition ohum suye hacking dan lage ko okay hacking se makhal ohum suri one is black one is white one is grey black se di okay noi bu manghal lage takhal lage haba kangu ne bo okay white is afaba thabak to wai tare okay and grey is na afaba so afata so okay dam government hire to bo kangu sing hakem government personally hire to thamme bo simtang khoi thabak ama problem le re simtang solve to bi ko pi ga na haba le ye ko okay so cyber security means it's a very vast subject yam chocolate subject ko website tagi horaga nangi passwords natraga nangi network kamina flow tawi website ama nangi website je secure oi database kyamuk secure oi okay adu makada cyber security anda change ba pen testers lady website je fully test or madung se yare haira makada expose to bokena live salhan ba okay adu that is called as a cyber security okay aduga ngasagi kugi black white aduga makulum lagi dan tama asing jing jing matang hai pepa samlap na khaitang thambiram ne yar ga tam yeah sure okay black hai se intentionally hugi nga phaba gumne tu nga phaba hai se ngasi guarantee leite ngasi phani ha right hoi guarantee leite but koi chupi ne ba yes koi chupa se phaba yai phada be ama phaba ani phaba hum phaba yai okay aduda mana khoi thada bagam sida amadi pharakane ba adu black hat hackers magi kangu ne ba do mara intentionally nang damage to have medium voice like hadi akhogi lairiba even
ꯍꯥꯏꯗꯤ white ka black ka tamko ꯍꯥꯏꯗꯤ black sina ꯂꯩꯔꯤꯕ data jingje white sina tawriba pot sidagi black sina tawriba pot sina black sina yamna danger oigreba yes almost aduma mention taw yare adu mo khada permission mathau ta moi de fun gi ne ba nungai ba gi ne ba ko white sina karam bono muka afaba thabak do haib tare black hat amana attack tawre white sina ke dawi help taw okay sidagi IPC sidagi line ni natraga location sida leire etc. We can put Manipur police as an example. Manipur police la iba case ma gaise hack to na te ba hack to oi kare kan view ai ge account se mina post ma to bire sumina ai gi photo se na raga seran to to bire defamation to bire adigi adu mayam do there is a part of a white hat hackers. Okay. ठीक है and grey से ना मका अफबसु तौनी अफतबसु तौनी हाँ मतलब in short मतलब ऐन पुकी दनंग इंथर रगा नंग बुकन बला पुगुम बने बा okay adi like adi grey jina tawjina like 50-50 ki type to ko adi afabsu tawgani ba afatabsu tawgani ba okay koi white sina lei ba mong tama asi matang di dadi adi akoi gi ethical hacking ko ethical hacker ka mu lei dana asing ji moi jing je white loin include taw ko dara ka mai taw no di define to bunga moy do ngamoy ko okay adudi makhata jabo ina tamo question amta ga lakse ko tamo akoi gi ngasi gi mirol asi de ko tamo technology khumang haidi choksilak pa hitare ko technology khumang choksilak pa jina hauji akoi gi lairiba standard haitare akoi na lairiba akoi gi punsi mahing jida akoi gi cyber security sina yamna kadai bok se oi ga ja si matang di tamo kai wai thambining tamo sigi akoi gi cyber security je akoi hauji lairiba akoi ni hauji lai 21st century da akoi hingi ne ko tamo cyber security je khoi di yamna safety oibra oidrabra masi matan di kai happening etama cyber security secure oi hai shira hai roi shira by conclusion of people ngamore do somaka why she give question say that's a very beautiful question you're asking me cyber security safe oibra oidabra okay so do you think AI is safe? I don't think so. Hadi AI jina ko gi macha me amma ko na kan tori dina ko tama ko da mi mo da piruba ya ri da ba ko gi data macha dum ko na like ko na hangni ba ko gi private oi question ji ai gi phone ji AI yaw re na hang dui ne ko tama adu si ji mu safety oi ta ni khal lai ta re tama so AI sijina ge hai ta de ko hin ka do mo thok ta AI sijina ge hai ta ra ga di ko ke mo thok ta ge ko sign up to mo thok ta ya login to mo thok ta ya login na nang kam email pi di ge ba nang email da kam phone number pi di ge ba okay. So when you give something to an AI, okay, you are at risk. Now, pura publicly you are exposed. Okay. The AI can misuse your data. Now there is a case that happened. AI malay ramme. AI is the Windows key verification ma to bane. Windows key verification to ba are you a robot hypertext ama thengar mani. Thengar ko. Uji ki AI sina ke dori. Mana mi atoba ma hire to re. AI sina hire to raga magi are you a robot hyper portion se. Jiki nupa aseng be humans just swap to holaga mana changki. This is a very big case. Okay. AI is so smart. AI artificial intelligence happening, but right now humans are tied with the phone and AI is learning everything. So cybersecurity is going to be very tough now. Data okay. Mo publicly exposed ho rahe everything the internet में बताता आ रहा है cybersecurity conclusion में से लोशन हमसे इकंग खंग दे save ai oi ai buzungam de save oi de ai buzungam de sinera batama cybersecurity is something where you can help someone okay secure to be bagi wane mane but lady ba mi duna data loi na mak share to raga akoi the ticket pu have the ticket pu natraga agi data se recover to be have that is very muskil very tough task for us okay ठीक है but akoi na safe hoye hai taragadi go back to old age kind gi mong da han roba maka okay keypad phones laptop pai bi da mathau taraga na pai bi hai wani ko yes android pai ro so niyam chumna pai ba hai tare website kai da visit to PDF kyam da PDF also you can download image download to bugum ba macha masu sigum me am se kidawi sida nang PDF download to ringai sida nang sign up to bu hai ni sign up to or matung sida mana nang email to compromise so okay do you allow website to save your phone and password sometimes I do I to maram to but adu matung sida am ka website am ka hang apne
Anytime you open a Google in your laptop or in your phone, they will ask you a question. Google wants to access your location. Right? So why does Google need your location? To give you a detail of the share of the Google sina Google the search Okay. So search the Google sina okay, I'll give you the information. But site permission yeah. Allow Google to access your location. Yes. Google na kado bino direct to ishe. Maram karino information macha dugi. So macha so much connect or madung sida compile the orga file se thamjale madung sida kona kado right? No the attack the web. Okay. So that is the risk of internet piracy. Cybersecurity defined or cybersecurity can be behind ko. Okay. My am safe to tham be behind but internet is very tough. Okay, tamo marak sida kanum taka hangjowe ko tamo na hoji kanogi akoi cyber security se sebo yoi da matang jida ka asigi marak sida if sometimes idea akoi cyber crime thoku matam da ka akoi cyber crime report se kamai report to gani habi matang da khangba kangbu miyoi su lei ka khangdab su lei ni hai tare ka adu asigi matang ji sigi platform ji akoi kano lojera ga chance lojera ga sigi matang hai petang to biram habiram ani tamo Manipur thoiba cyber crime mayam se maximum ngasi boda ina thengna rakpada hoi client makai se hai sir atak yam bako sigi pot se please agi family de hom basu yade police ta han basu yaroi on the error le kan on thengna whether chai on the soka kadawa case ke am all those like a case ka le adum hai ba yada bako adugumba condition do the khoi the pau parpama number 1 okay. Or number 2 the kedoni there is a website known as Cyber Bharat. Okay. Sida my government ministry na free the people. Okay. So the visit toraga you can report your problems in cybercrime. Okay. 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 Tamonu sunga sai haibi ko ko gi lady ba ko ne pari phone se 80% na ko gi data jing je ko phone loin khangi hai gre ko adu da kari gumba ko na phone je miyo ya ma de hekta chat long pithok ba ja asi je phayang khambi bro phatang khambi ba ma just mema sir raj mamang the thok re ko okay yo mem the kidama overreact to kre ma the condition do khang da na to plan do ga chana ho do ra no traga du mai kan ta ta de ko okay adudi makha tar point na tamo ko adi akhoi na phone ama mingon pi bai je akhoi je secure je sumo oidre ba ko adi pi dam ne han phara ai tare ko adu mathang dai na mung lak chaning je kari gum ko sometimes akhoi call akhoi number save tok da call lai khala je agi phone je da ko number lai ba call se incoming call se asi je fake ni na traga real di even hacker na tawre ni hai je asi kamai na khangba ya kani asi gi oiba khangba ya ba gi pol lai gadra yes you can see country code ma check to han bada okay country code se by default Indian magi code se +91 ne ba okay +91 thado aga 92 +1 +1432 suma lakpata aro pai bi rano number 1 hoi hoi now these hackers are very smart now when was khange ba American natraga abroad company ka abroad ki number lakpata army se call pai na the scam ne have to khange okay no problem aduna ke dole mo khoi Indian number do chale ba +91 do ina okay +91 +91 chat pata raga so kitang chingna rak pa ya kitang khena rak pa ya nuai to bi ai so you do one thing no ke doni phone cut to go okay cut to call back to bi ba skumba calling makai se outgoing di ai incoming se mo de yaw de ba okay number do I can spoof to bi ai ko okay saraj ki number se de spoof to raga same number new to call to hom bi ai okay hadi incoming di yate ba moise incoming yate ba ke internet calling de na okay temporary number so idana spoof calling hai isi de atangi temporary law ra koina machine dagi call to bune okay so call back to koina mana call ka kre call back to kat to bune the session do cancel hoy khane okay okay take disconnect to kanda session do loi khamina nan incoming do phangoroi incoming phangta so directly nang number da chakhane okay so di gyan tanga metana so just can section we have one is call ma ko kat to view call back to view country code check to bio okay ठीक है the two callers हुजिकान two callers हम तो रिबने हुजिकान थी
scam ni aduni adani moina huskan scam su block tawra me true caller amadi hapa phagado male reports ni hanjala pata ri moina scam hairga natraga call dum hana disconnect tawkhimne badum even tamo ken tak hangjo ge ko true caller ji da akhoi gi ain num khanjaba matam da ai true caller je paije hai tare ko true caller je pai matam da moiju ade like akhoi gi access to bagi akhoi gi location access to bagi contact access to bagi podam lai hai tare true caller ji ko true caller da akhoi ne permission bi thoi bija asidi tamo na save oi na khan bi bra ka main to ge hadi even true caller bo save oi ani khalle ko okay concept to clear ho kisi ko okay internet afaba thabak tawgera ai nagera true caller nagera nang sijan robo okay if you have access to internet ganda ko if you have access to internet you are the drinks okay sign up to roba you are the drinks internet data bu on to roba you are the drinks okay true caller hap kira true caller di am no ayab ne gaming sana di ni api apk kaya ma download tawri ne nga mukhe kaida internet ta Huji game to puthok piro jo game give me one game internet yaudana sanaba ya ba game am to puthok piro offline game to sanaba ya ta ga su moina special features khara special feature do activate to ga hai ta ga internet sambata okay okay game gi matang lai kan to ga tamo kai question am ta hangjo ge tare ko akhoi gi lai riba mayam sanai tare akhoi gi ahalaman adi matam lempham khangdaba ahalaman yam toina sanaba game je phone da ludo sanaba ko adudagi binomo sanaba adudagi akhoi lottery sanaba anna haugi yam tawde jina akhoi online hausi chat sanaba gi mawong mayam lai hai tare ko aduga akhoi PUBG ML lai ri mayam marak sida akhoi gi sometimes akhoi gi free skin phangbai ju lai dana ko tama adudagi free diamond phangni nanga si tau sigi target yaw kholoi be me si mayam ju loi lai dana ko asi mayam je sanaba mo sunga si mayam je tawbu ja sigi safety oi hana khan gata tamu kamin tawna sir kaisho safe hoide sir okay so kaisho safe hoide internet have ja internet have poch na koi se panghal lebo okay hausi lodamak algorithm ni ludo so algorithm ni in fact every game binomo oigera any oigera okay any moise oi namak algorithm da na live hoide moise okay binomo da phare nang 75 to 50 rupees pi daga changre ba okay changa matung sida su nang laga ma tale ne paisa do video to sunga aro okay paisa do no video to ya roi nang thada ki paisa do su video to ya ro you can actually offer ba video to ya ro bu me am do ha aduna online platform da gi nang na paisa tan ge khala ba aduma topi horanga lingai da okay ahan ba sanri ngai do hoi ngamam be ai ko aduga amount do chaudri fogdum hoi dum pressure pe kan no ngam halakani 50 rupees ke sanare no 100 ngamalani 100 ke sanare no 250 ngamangani adumen toraga no da jala no da ma ki ai sidi sanara ga isumena paisa tan kre he khot pa do da hai kredana adi game je makha taning bagi korea sam phone bodo yes ai isumena toraga lupa lising kun manga thada lising kai tale okay chume ko adege amka haire nangi offer am leire invest 1 lakh invest 1 lakh and you will get 2.5 lakhs han badana game sung ngam ne ba game dong ngam muram ne ke dore nang hoji 1 lakh thada re ba so when you give that 1 lakh you cannot find anything okay okay tamo aduga hauji goina khoi trending da ko tamo chanai bise khoi men pai ne je hauji ti reels nam dab leine drai tare ko Facebook paiba Instagram paiba WhatsApp paiba ko azu WhatsApp paiba da hoji je koina dum tholei je si two step verification tholei hai tare two step verification di save oi bro oi da tamo masi matang da khetang haibiu ni tamo no two step verification so safe hoite okay so we'll do the practical no later okay kona koi practical to should da theoretically to should do matang hajaram ge okay yeah okay ai tajagi bla tamo kan da hangjo ko marak sida khoi gi Instagram palak sida kainam ning sing jare hai tare ka akhoi gi hajiki lai ba nupa na bo ro nupi na bo ro Instagram je video number sida khoi filter si jine yo ko aina tajagi ba lai hai tare si chumra ka am chumro lam ro di khang de te evil filters bo shape oi dia je san tajagi ba tare si chumme khan bi bra lan de kham bi sa kamai to ga si de ha you see filter hai se nangi phone की UI ने okay ठीक है
but app the filter do ude Okay. yan tabra filter हम यहाँ पे mouse की यहाँ पे duck की यहाँ पे machine का चावल ले etc अदु नंग खतंग तने उरी से Okay. ये कि viewer खतंग तने वो उरी से but Instagram की reels न तो anything or else no but server द अदु लोग नमो publicly expose हो रही ने अब तो OTP से कोई द safe हो इधर है बस ऐसी की मतंग से तने ऐसे चिन्ह थोड़ा high level लाइट दी I don't think you will understand right Okay. so let's read practically Yeah, how's your room to be agad raba? Yeah, let's do it. Okay. Jumma to Okay. ठीक है, so my trainer Barun Alex LOUKRAKPAM magi tang mohoda na magi help kar matau ta rani ko. So sir over to Alex. Okay. Kamay na ay OTP is ay number hay na kamay nito. Okay. Ay number dun hajar ba? 9366 제가 보이는 OTP 좀 타게봐. 타기 위해 시폰이 되겠네요. Asana nga name to fake OTP kikita to ko tama. Yeah, so you know sumba fake se keda hackers makhane season ne ebo. Hoy. Ada mana tha ba kan mi am khatang tha debo. Okay. Multiple tha gane ebo. Okay. So this OTP is powered by me. Okay. In a powered open app. Hoy. So when you enter that password, what happens? I can compromise your Facebook. Okay. And then Facebook to compromise, so we have email to pay, Gmail to pay, backup alternate numbers and a change so we are. Okay. ठीक है सो OTP सेक्शन भी है बगी माने दे हंगा दे इसामग ने लॉगिन तो उतरगा OTP लाग पता कितना ज्ञानता भी होबा इसामग ने OTP से लाग के तो बगी नो बना हाथ तुरी से Ano mo? Facebook the link मला है वीडियो हम से let me tell you one more scenario ठीक है shit common ने commonly निको नंग वीडियो हम रन तौर में मीम रील में थारी एबन होंदा इधर से थारा में तुम से नंग आम रील तो येंग लो चिखट पकान से तो नेक्स्ट वीडियो येंग निगा लॉगिन तो है एबन होंदा Okay. Thing na basi ki kese. Thing na. So when you log in, nangi data do, so ki hacker so ki mukha to chakhi. Facebook na login to app am run to raga Facebook na karinga mo login to be you. Si ki jagah se da hara pata ara to be gano. Okay. Uno ke to wi. Nangi data user ID and password se mo horan ki badum. Ado si matang dito kaya hanja ko dito mo ko. Ay ako ki Facebook ki matang dito tare. Ako ki apps ma'am inside Facebook apps manung jida ko मैम थोड़ा इधर है को कोई की सब ना है करना कोई फिल्टर सिंजर ना लगा कोई सही हाफ का सही ना थोन बा नत्रगा कोई हैंग नंग सही के आधा युम पान गनी के मैम इसी को मैम एप्स मसा मसा फेसबुक मनुष्य दिया हुआ है इधर है आजू को मुझे लॉगिन तो लगा चंगने दी नहीं पका आशी को मुझे क्या यदि प्रॉब्लम है वो इधर तमो ऐन हैंग जरी कोई सिंजर ज्ञान तभी को तमो यदि एप्स मसा मसा फेसबुक मनुष्य थोड़ा है इधर है Thoiba hujiki see anything that comes in trending. Okay. Anything. Ghibli. Okay. Mami dara bani. Yes. Adagi app trending one kana to ije. Yeah, mem trending chakram ne mamsan hi next level chakram ne. Adagi app am thola am bane chahi yang kai manga suba kan dagi sak comment tawni nadraga ma yes ठीक है adagi photo ke upload to no bana photo movement to hon base अमले एंता इन फोटो अपलोड तौर का नोखन दनागा मसाना का नोखन भी अपलोड तौर मतुंगा थेंगनरा मनी राइट अदुगु मयाम दो अदु सिमोन ऑफ दनगी फोटो क्या अपलोड तो इसे am I right हां नगी नंबर दी रमनी मान अदुम नगी ईमेल बनी रमनी नगी फोटो बनी रमनी सो व्हाट इज द गारंटी कि जो रन तो रिबा फेसबुक ते रन तो रिबा नगी ट्रेंडिंग गिबली से फेसबुक न पावर तो ब्रा तो नी तो पर पावर तो इरा Facebook masamak to igaduna Facebook na tawad ta masa. I don't know. Okay. They khangdi. Ghibli ke owner ka naam masa khangdi. Okay. But Facebook ka layab.
se Ghibli ki link se lai re se photo upload to shalo shem do ro adagi mana divert to khane amka am to Facebook la ni to divert to cha khane ba ma gen tara ba hoda to na kada bu risk do duri no trending hai se filter trending sug me poche makhai se kaino ekhoi gi nangi data collect to bugi wori ne ba siddi data collect to wori ne ba siddi no khoi gi hai machine sumen to me photo when you upload a photo no photo se nangi location yaw ba yaw ba photo jimak to da photo mak si da uji kan di government servant makai di thabang pa khala di photo kapo ka dangi location hap ko dabni hai bo hai me yaw ba okay but genuinely koina happening the normal koi mi gi di I'm not a government servant you are anyone who is not a government servant okay moi de ke dobi location pi duri no koina there are so many criminals that caught criminals kya bhag from the photo ma upload to hogi Pegasus virus kya to ki zero click 0 day attack kya bhai I can speak on this all day but bound hogi normal hogi kok te bounce out chakhane ab hoda we are blinded issue nang chilong blind enable internet phange YouTube phange Facebook ki reel ma yengasi si reel si phazare ama shema si upload tawrase why yes okay hojiki matang du ka ta mo location gi matang du ka akhoi gi location trace to buja si matang gi de kai happening e hadi campo si gi ngam baje location trace to ngam bagi je si matang gi kai happening ta mo yes location se trace to buse khoi permission pi bagi matung ina okay thabuk to web everything loina khoina moina to dije khoina permission pi re matung ne ko yes okay yes permission pi mathau ta ba okay victims in a permission pi duri ne let me tell you one case no I want a case don't share okay but I hope my sister will understand not my sister my client or anything so mayam mobile legends hanariba natraga PUBG sanariba mayam si ang ko young generations makai gi tamakta hygienic bani si gi wase kana ko mon telegram da kai ko link phanga ba WhatsApp kum ba WhatsApp da lugum comment natre Facebook kum ba telegram kum kai ko link phanga ba free skin natraga diamond sugumba macha masu lakpata araba yari but ignore to bi ko si gi portion se yari mati kana so free the skin piro kana so free the diamond piro no hoida okay nobody gives you that sina ke dawi moina telegram thagale ki I will give you free skin natraga free diamond pin hire ni nang email afal ni natraga nang mobile legend ki id afal ni so hat but nang data lo mang khande okay nang ko nang gi connection je ki kau toraga moina reply to khrani okay ठीक है और तना मी पक्का थाजा गनो ऑनलाइन तो थिंग दबा मी सिंग से गारंटी लेते इन द सेंस की ngasi hay moina diamond hapirak pe tulpa diamond tara kun chama haful asano adu mutung sama na haira ne amaga tharak ke se sigi port se na phone de install to shulu install to raga nang developer mode to chango developer mode ke sumna setting to shulu ko chulu etc kya ab demand pe kare man han ba ko gi trust ama gain to khram ne mi sida no da 100 diamonds pi khram ne no da 100 diamonds pi ra mutung sida nang trust to gain to re sig app se hapo no da 1000 diamonds pangani da free skin pangani but in reality hujiki gamer raga hacker hacker scammer hai scam ne hadro ta bonse a scam hire se hacker hire se ko okay hacker hire the next level chakrani ko so scammer sin ke dori nang data huran bagi wan ba jiki app se da apk file se nang data lore mag yauri ne hoida ठीक है so I think I should do this practically to ningi si ki portion se dona mayam khang na bam tang koi practically push to si ki matang da okay ko okay so app masak khang da ba masak khang da mina tharak ba play store phang da ba happy no ba nang game sana ge hare niyam chumna you are not a gamer if you are using a cheat code sin raga idi bi tara hale kun hale mobile legends ne game ngamai bronze ore you are not a gamer ठीक है okay game sana ge niyam chumna be a man be a woman be a strong woman cheat code ama ne apcha lage mi cha hala game kana dam ni ko so adugumba portion nam do ai ngasi practically मैं बुनिंगे APK में install तो शी APK कोई studio दोनों application install तो लगा शी APK हाँ पकड़ नंगे कहीं फंगने हैं तो कोई ना practical उच्च के तो okay ठीक है so I will send the data to Varun Alex for this portion okay
ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯆꯪꯒꯅꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ APK ꯑꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯂꯤꯡ ꯊꯥꯖꯔꯛꯀꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯤꯡꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ APKꯗꯣ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯁꯤ APKꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯣ No. Nang link to click to ba na app to install to ba. App se link so ye na to APK na personal APK ha genuinely kaya hai ni any let's say SBI gi hire se ba nataga mobile legend ki APK am thare ba no onda thaba ka ai combine to thara kan ne ba hatam compile to raga APK manung se ne no da haptu la pira ko nang adu install to duri ne ba install to ka sa nang gi loi na mak everything is gone so chection bi yo hai ne ba hining ise data do mark raga recover to se it's a very tough task okay huram badila ye huram phaw se ngu ise ko okay ठीक है okay kaisu ka yengsi dudi Okay. Link number lai se CG ho gaya. chambiro Okay. Se tap to gaya. या कंटिन्यू ꯑꯗꯣ ꯒꯦꯝ ꯊꯥꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯂꯤꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯨꯅ ꯇꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯈꯥꯏꯕ Okay. So sigi APK se desktop down to na te Okay. khona no personally share to ne right so khona ha pa so baga kham ne ya Okay. virus kumba bug kumba na data kumba na traga anything that could damage you Okay. open to se Okay. Open to. you know and continuous permission ni rabolo na ma Okay, see natural ne just show Okay. it to the camera no just show it to the camera much ki yes every permission is active le ko ho je Right. तुम्हारे permission इसी की मैम से access तो हुआ अगर Okay. सिनेमा रह जाए इसे Okay. so what do we do खुद खुद के दौर दे खुद free skin फंगदुरा बनी Man. free diamond फंगदुरा बनी telegram तो लाइट खुद नुंगाई रहते दे Right. so what do we do we say continue Continue to ni. हाँ Continue to do. तो Okay. and that's it Okay. हो गया हाँ. हो गया sir Okay. Okay. How's the energy store to reba? Do I na permission to be here at the time? Ado hojik engong lagi phone dagi kari ai na permission bi mo na engong lagi data sai lagi loi lo bi ai asai bi permission bi loi lo ro da tam ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯟꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯨ Okay. Okay. Hoi. ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄꯦꯕꯗꯣ Okay. ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯉꯦꯕ Okay. ꯐꯣꯟ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ SMS ꯀꯥꯏꯅꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ Okay. ꯁꯥꯔꯅ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯑꯗꯩ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯀꯩ ꯀꯥꯞꯈꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯀꯩ ꯇꯧꯈꯤ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ Okay. Asi loi di install to ra di LS le ba. Okay. Asi po safety wi sin hai ba. Asa yo bi bi ko ki online thing ne me am apps me am ba ba sin bi safety sumoi oi de sin ba. Okay. Okay. Hauji hai din na di ai gi kaino da akoi apps akoi hauji ki APK tu changbu matam da ai gi camera ai gi location ai gi contact loina hack tawre hai tare ko. Adu tamo hauji ki akoi gi kaino togi ba pot se. Hack to be post if I know the APK to them Sangidana. I am up to Ragadi, Madudi or Ragadi access to Bungam with another Makatana once to Gradum Quiggy hacker come with low access to Google number the command of Niside. so before I answer that question no Okay. in was a warm question mahangi Okay. so how was it Amazing. Uji condition the ne Totally amazing way. Uji condition the we khang di khang ba APK jaha ta ta to adum do concept to clear oi rab ne ba so akhina practically hoi tawre hojik taw matam se ke dawre maka nang ure boji unknown app ma hap kanda so bina hoi system mo khoi da permission are permission do pige same permission je karan ni maka
Okay. Same information kana karam app na ni ge Facebook, Okay. Instagram, Yes. Google, Okay. any website. Okay. Hangi ne Okay. ba same way ko sa member ko ni su kadang misunderstanding lai kre ko. Yes, yes. Same just among the hangi ne ba. Yes. But I'm sitting here. Okay. Aduna mas hauning ne ba. Yes. Kay gumba Okay. Google or mas hauning gadra. One. Okay. Number two. Sugumba ho APK do kay gumba access control law kre ba. Okay dam. Blackmail to ho re ba. ठीक है law kra matung sida phone do format to bigano haba. Okay. Ngasana hang question do Hoi. microphone off to ta ra di Hadi amuka akoina hadi app permission bithokibda amu close to di yagadra moi access to bangang midra ba energy नहीं ngamoroi Ngamoi. adu ngamani moi But- ta ogani but problem se ta Okay, ko okay. problem se kay no nang na mic to off to khere ne na Okay. camera off to shang kre ba Hoi to. that means nang na hacker वगैरह scammer वगैरह मखोय दा इंगित am piram ne hacker dra okay कि ai nang na igi phone cha hack to re ha bagi इंगित am piram ne that means he will leave the location huram baduna khang ba ta ba se huran bang se phara ne ha da ma lai khidra oh so what do you do anywhere chalo ba okay dam police station da hoy police station piro ba phone do format to gono okay thamo phone do dum anai masala lai hack to re kem change to kon da nang chingmu chingna ra ba Okay. so error si ka no khoy amar maximum error lai se moina phone se format to ga data ka issue of the put e bo khoy da Okay. si oza oi phone se to hack to be khama le please in the format to kre adu dare manipur police help to ngam moy okay delete to window se ma ga ji ki hacker se connection lai na ri port se ko connection lai ri ba hacker se ga victim se connection lai se kai da no app to the gine ba okay so app to active le hello ha ba do okay hadi once inactive oi gadi no why ba ko hacker do no khang re horam do khang ram ne ba se Okay. horam pa re ngasi di okay do ke do ni charho na phara ni change ra mi do kamena pha du ri ge ba ko same thing also Facebook ta kai gumba ma kana na ka do ka ngang pa ta ra ba keep talking okay adu mori sana ho ba Hai. mi amna comment pass to re ba reply to ho ba people are triggered mi sing je khatna ba ta ra di excitement ama yaw khatna dum lai ga da ba Hai. police station ye udre ba khatna reply to ha live condition the PO ba anta ko na khatna lo ra ga chena lo ra ga screenshot pira gut pa do ko da there is no power for us okay ko power lai te ba ko da okay screenshot ko la karo screenshot ta ko ko shu phangoi ba ko da kem kana de ba chat run to ba okay assume to ra che to re okay nang kana no kari matang no ngai munda assume nasak su khang de mi su udri nang kai no munda assume ngang si etc example do ko to same choose go to the policeman and say ki are ye ho gaya sir assume to kre okay ai ki phone se ai no su chat to ri okay ai ju chat to ri duna yar ga di ngak tang khoi ka do shira ai ki phone check to biyo to men to ga execute to ba ya na ho na si okay ko okay asigi marak sida ko tama hadi ngasagi aina kogi apk amma download to matam da igi laiba data phone da yori ba isa gi data even camera ko access to rene ba yam openly oiba kogi profile amma hai tare ko kogi linkedin tamo khangwi ko linkedin da lau to ri se kamai no har ba ka ta kogi laiba kogi moi da pi wa ba kogi data lo pi duine even ai kadai da thabak to mi kaino to mi ai profile ai tamona heng khangbi re ko asidi tamona ngasai di hybrid mayam ji linkedin ji pura se masigi mafam di same songoi oide haina khambi bro tama mi ha de masa ke certificate po openly ka do shi awe ba linkedin sida LinkedIn sida openly upload to thamu shi awe ba okay my resume and certificate make online post thamme ba khana okay ठीक है so that is how but question to aduni linkedin the hoy linkedin the dangi data ma khalo ma hapa ka thamam ni but mi kya na login linkedin season age okay mi kya na linkedin season age linkedin the change sarukti linkedin is a platform where everyone is talking about achievements about jobs ai ngasi sumen to ai complete chahi ani suram ni ai gi achievements ni ai ngasi trophy si phangi ni adu interest like nobody cares but kitam phasaba reel lama se people are excited people how in reel lama thole ngasi ma gi ngasi live la he now imagine sir kari gumbo hojik technology da okay meme na wangang obo konam ti biro eba but if someone is dancing on a reel magi views ka technology ki matang da view khena re eba dum yaad eba okay ठीक है okay in fact for me na social media ke do bi lei do na mathau ju ta de lei bagi okay
lay mathau ta de social media gum se LinkedIn oigara Facebook oigara Instagram lay mathau ta de ado angang sing su special li angang sing hujik angang macha macha bahar mapan ge country gi angang sing hujik kan software semi adagi school class 6 7 nursery ka nursery I'm so sorry class 6 7 ka angang ma kaisina jum kamene sai adagi gari kamene ka engineer mo de extra curricular pi lay re ba low kamene thai it happens yes our neighboring country is doing it ठीक है कोई इंडिया तो दी रील्स कमेंट हारी के बोझ रील्स कमेंट सेम नहीं अंगांग मचा मचा कोई चाहिए तरा तराई बटाई थोड़ी तंगाई लेबो मखाई से शिट तफम मगा लेक्चर पी ले इन्हें सुमना लाई कदो बखोट पगाए ना तो ले इन्हें अंगांगी एज स्टडी एज हम ले ये बा you have to study between before 25 की मतुंग दे you are done नगी ब्रेन प्रोसेसिंग लर्निंग प्रोसेसिंग यम तप्पे बा 25 होदना जितना तम तम होगदमनी अंगांग सिंग जो ताक तम बताओय रील सेम ताकपी ले रेबो क्वेश्चन देगी अंगांग से तक्षा ब यादबनी कोकोमेलन बिसलो कोकोमेलन येंग दे दु येंगनी मखय कप्प फबनी अमा फोन पाइ सर ना नोंग तो नोटिस तोर बो जिका अंगांग सिंग से फोन पी दे कप्प म याउरी yes ता थंगने तम phone pidre angang kape parents ne kari hai phone du pishalo mina manga kadam piro makapa phakrani are what kind of a logic what kind of a parents are you who is not interested in controlling your son? I did not grow up like this. My parents loy makini in fact I'm telling you this one very clean and clear. Okay phone lag bu koi de phone lag tri mong de parents ne comment aro belt na kal lagana ko chum lambi chum na shambi re se koi da. Okay That is why we are here. That is why I'm sitting next to you. Okay अखोई जनरेशन काखले यंग जनरेशन जे कोन अमद रील्स सो सेम मग मो चक्चा ग यागद्रा नंबर 1 okay tamona ai je akoi ada adi phone du payan da bida akoi to ri po to ragadi yes hena phab du oigani sine ko tama yes yeah akoi parents mo kaino so koi da guardian akoi parents mo kaino so phone पे रखते है da but they still taught us how to क्या नाम है reels sorry rhymes को mo koi tak le joni yes papa koi tak ini okay phone de tamakte bo koi do yes अखोई जी के अनोब जनरेशन के पेरेंट्स में कही फोन से अंगांग से पिछल लगे से जे तमो क्या वाब थपनो है बनिदा ओके हुजिकान दी फैमिली प्लानिंग अदु तौन रे होय अंगांग फैमिली में अंगांग अम लेरम बे अनि लेरम बे डन अदु मुझे क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है हाने की दी मचनाव क्या नो याम से 5 6 7 there was nothing and still हुजिकी पेरेंट्स में कही से थाइने की पेरेंट्स में कहिना मचा से मी ओइ बंग मरोय हायरगा चैना कन ब्रो फू ब्रो थिन ब्रो तौरगा लाइक तम हल्लेबो होय तो हुजिकी दी कमेंट तौरिगेबो हजुकी दम ngam ko haidi free yam oi rai tare tamo हजुकी ko haidi like akoina tamo koi matam hai tare ko koi matam ji bana koi ju khra thengna jo he tare ko haidi phone gi pot chi akoin angang oi kan matam da yam kana masigi impact lai tri hai tare ko igui dri dam ko adu हजुकी live generation adu ka koina le me akoi matam du da koina लाखिब जेनेरेशन दुगदी हजुकी ले पूरा टोटली चेंज होय हाइतारे को तमो अदु तमो कैनम त हाइजोगे को आज सी मतंग द हंगजोगे कैनम त अकोय जिंग सागे अखोन पिजरिब परमिशन मैम पिथोग्रे दना एवरी एप्स अकोय कुदम होइना जी इंस्टाग्राम दबो ओरो फेसबुक दबो ओरो अदुगी इवन व्हाट्सएप दबो ओरो का मसिदा अखोइना लिमिटेड एक्सेस पिबि याबगी खुदोंग जाबि लेतब तमो ले लिमिटेड एक्सेस ले गूगल दा फेसबुक कुंबा व्हाट्सएप कुंबा जीमेल एनीथिंग मोइन लोकेशन नी बनेब ओके एलो परमिशन है रखनी दना एलो परमिशन है रप कांसिदा नंग के दोगे एलो परमिशन सिदा लिमिटेड पीरियड दना अदुगा एलो व्हाइल यूजिंग दिस ऐप है वो हम लेडी ओके एलो लिमिटेड है हम लेडी गूगल द फुल परमिशन पी दबो कि एना फोटो म काप अपने प्लीज टेक इट है वो है हाई दबो ओके लिमिटेड तो पियो पी के तमने बो पी के तमे इन द सेंस की कोई 21st सेंचुरी दले छिले को हां अब कोई ना कोई गूगल पाई दे व्हाट्सएप पाई दे फेसबुक पाई दे हसो कोई सोसाइटी का तिनबे यारो है मका अको सोसाइटी की आउटार मी ने बो से यस am I right सोसाइटी को से आउटार ग्रमने सोसाइटी न कोई एक्सेप्ट तो ngam moy हुजिक केस के आम थोय थाइने की मतम दा पालम दा वार तौरे तो थेंगा बंगम दे को रिलैक्स एकदम कूल लिमिटेड एक्सेस होइना पीरसो कितंग लिमिट अमद पियोबा लिमिटेड हायर दिन लिमिट ने बा नंग एवरी डिटेल भी मथक दा देबा नंगी फाइल मैनेजर कोइ नोजी कि नंगी एपीके हाप का नंगी फाइल मैनेजर मखय कोइना नंगी फाइल दु दिगी एक्सेप्ट तोरगा हुजी की ऐप दु कोइना के दो यारी मका नंग दि मी तो बद कॉल दो याबा नंगी सेम नंबर देगी ओके अदुने बा कोइ एपीके मसक खंग दबा एपीसी की प्रॉब्लम से एपीके की प्रॉब्लम से करी नंग परमिशन दो ओके
Pikramnina, I can use your phone anytime you want. Okay. Anytime. Na yun na lehoroba. Na phone to nangi pocket yog jara sunoba. Ang to kashukai deba. Jiki app to igi phone igi ozagi phone da yawram na anytime I can access nangi phone nagi camera click taw yani nangi location click taw yani. In fact, nangi IP address to igi sizina yaya ba. Okay. So IP address sizina ba hai say it's a very common na very risky. Yang kinangai ne ba say IP address na nangi IP say using sizina raga. Aina fattaba thabak torama taradi oza oina police na tanarakani adi site gi nang thoki neba. This is known as MITM, man in the middle har khang nebas. Okay. Simarak sidu ko tama. Ako gi Manipur si tasing na haragan da ako gi net ban to busi ako internet ban to busi yam chane ya dare irang ama hek horok matam da dum net ban to ya dare ka. Adu inkalaiba ai dare ka youth khara di adum even ako jo dum to ya dare ko tama. Adi ako gi VPN samaga koi tanen pairaga koi internet science sambaja asi jingjidi akoi internet asigumbe access to baji atopa country gi network ama koi access to raga sijinar to nenda ka asi matang di kai kan ninge asi aina hangjani je tamo ai tare ka hadi is it safe to use tunnel use to je safe way bro okay normal net government ko supply to ribbon net se oi drab ne sibo safe oi deba okay tunnel season na di ay kanang so ay case putoro eh angang kya thengna kre moina digital loot utilize over kan magi Google GPay login to buya to angang kya thengna re pasha ka kiba kya thengna re adu ko moina data do pura pido ke adu ko moi ha tunnel internet sigana tamo mar kan tang jo ke ko internet siga tunnel season na bujigana karam bane he na kogi data kaino to buji hele tunnel jini hen bra almost do have you because ma de layer ama so yaw dina ma layer ama koi direct ne ba direct ama connection lo jigi tunnel season raga utilize to laga thedok pagi wan ne network se phaira chat phai tare ado mi am to pesha pi ai data pi ne ba ki engona connection pi ro sumin to raga aduga engona connection pi bi usin hai se ado mi ama mayai da ma lai ri ba tunnel utilize to ise jigi tunnel se nangi data ma kai permission pira mani adagi combine to rokuya compile to rokuya jogen hai ki uji ko ne APK tha ki bdo APK do ko na tunnel sida APK to compile to ra tha pata ra I can access everything from my laptop ठीक है adune wise adudi makha tar ko ne ko tama hauji se akoi gi Manipur da chanari bhai tare ko hadi Manipur da lairiba mamam pa oi basingna pamnari basidi ai saje 12 loiraga NEET exam tharaga MBBS tamam ba doctor oi hanba adagi engineer oi hanba adagi khara mana pilot oi haningba navy oi haningba mayam lay tare different background ko adu mama pa na mama pa oi amtan hai tare ai ja heng chaw laga hacker oi hangai hai waro bi no ko tamai hai je ka asi je kaino nai tare bitter truth dai tare real truth ne ko mane ko aduga aina hujiga lakchani je ko ko ge sir gi ju trainer oi biriba sir gi makha ta ko mai tambiriba ai gi inau Alex LOUKRAKPAM ko Alex de lai Alex ki yum se kai de oi gani aduga nang mama baba na kamai do ba nang class tu ye lo matum dato ko ya naga kaya mo ye ja nang tamai se sing nang kakena samra ko oi ka tambiro ai ji kom dai ne ba aduga aina tamai se sa le hom dai tamai se aso le dai gi aduga mama se 2024 da ai job le aduga se yun job ta ko ne ba course se bai da ma adagi ai mai na KHWAIRAKPAM suram dengan TV itu kan baik mana LOUKRAKPAM biasa sih. LHC sih tambah kan dah ada apa? Ada hayang apa sudah biaya ada apa? Ada hayang si course tambah kan si organic memang beli apa? Kai organic beli LHC. Tambah betul tak? Hoi. Ai tujuh puluh kan kan dia, atau kau nak ai pam sih na. Siapa saya betul dah, memang di penting pagi kan, kalau tambah dia. Oke, mai papa tu original ko. Ado ini dia jadi ni ko sense di election tu ada mo ini lagi kan ko. Ada nang experience memang tinggal nang ni ada sari yang kerja sun lagi kan ko. Ini jadi ni je. Ethical hacking je. Aku ini saya aja ko Manipur lagi parents memang ni hacker win masalah se hacker win bagi idea am lagi ada ko. Ado ini jadi ni ethical hacker je. Hacking je.
Kera mo na lay haibase manipur gi praja mayam da khangan da kadai ko masigi scope lay bage haibase gi matanga khedang haibiram ya adi nang ko gi challenge tam lay na asing matanga di khedang si tam ga di si ko gi opportunity si phagani si lay ya mayam ma somehow prag dia da khangan ni da asing matanga khedang haibiram ne mayam na kana ka haiga ne tan lo ba Okay. ka si jaban nom kham khai do ba to ko gi network ki atagi CSFI ID computer friendship kumba visiting to ba to gi kham kham khai do da si ni tam mai mutung da kana network ki analysis wa bi atagi CSFI tam mutung da kana visiting to bi ba to an lai na yam ti sau sau yam do khai do kan to ba Okay, adu bog lay ko. Adu di ako gi hacker ko gi hacker gi agi class se bog lay da ni hacker coach di lay da. adu di lai Lay ke ba adu mai di science da gi word so asli word so si background la ba niyam da ta ya hacking ja. ya Ya ko. Okay, once I am hacking di ta ba ni khale je ba. Hacking di ta ba matung da ko gi hadi niyam na lay ta ba ko ay mana si ta ba si ta ga khale je last mana ta ba do ka da ai thaba phamu sel thu ya ko da ke ko re ni da ba ako ni hacking di ta mo ma tu da gi kadai ko jo opportunity na da ga ko earning opportunity sa kadai ko lo si ma ta ni ke khale alex na adi gi earning opportunity le yo si ta ba lo ga na ai paisa de ta gi mong sa ta mai mong je ko na smaina tongan tongan ba thok pai ba di myam ting pa ga thong ba men ju dai ta bi ta ko na ba ba di nam lai okay ba ba ka adu di ko chen su ai pa la sa ke okay dai ta ko na sa ta mam ji lai ko okay ko gi election ju habi re ko tamo aina hadi nga sai hangja gi bu aina ko gi ni hacking ta mu ma tung da ma ki ko gi job opportunity hai ta re ko tamo adi earning opportunity je akoi election hai re lai ra na tak bi bu ka like asi gi post da ko gi remote earning or ko bug bouncing je asi je kadai pu bo sale se kayam yam na tan ba ya ba ma ki opportunity se kari lai ge hai matang ji ta kaitang tham bi ra mo ne tamo Okay, before do ki question do hang kom dri mang da. okay Ai question am ta hang ge ba. okay 9 to 5 job toroga thabak to ba ma. okay 9 to 5 ko. okay Udum the government servant no ki ba ma. okay But see condition se kai no chama ne ba you have to yum tha do ga chatlaga shu bane ba. okay Now if what if I tell you okay na zara achta laptop ma thau tar ne kitang power kan ba maybe 32 GB gumba RAM oi ba ko okay 1 TB SSD gumba latest generation gi ko aduma lai re internet strong oi bam lai re okay and what if I say ki adu ni do lai re ne pisa tan ya re do you believe in that thaja bi abra ba do net ama laptop ama ani si lai ba okay si ani si na pisa tan ya ba okay che thaja problem hai kan yeah yai ko adu bug bounty hai se du ne ba yes pen testers lady ko pen tester di company owner amana no on the phone toraga ai website am sare ai database am sare sim test of you I will pay you this much okay officer ma thauta de work from home okay ठीक है adu ki damakta platform ke am lai hacker one lady bug crowd lady ko moina publicly post away ba recently also na tangai di istro company ki vulnerability am puthokram ne amaka vulnerability means which can be which is vulnerable thogai bi aba mi hacker am hack to bi aba adumen tawra ko report to semaga istro se da koina thazal ledana tinang isi ki website sida database aso na se sembiu okay these are all pen testing job bug bounty okay API testing kya malai di ba okay so foundation course amadi mathau ta any anga amana tamning ba hoi class 8 tambanga am tamasu yai class 10 tambanga am tamasu yai 6 7 di kitang tough work ni ko class 8 tagi horaga tambe ya ba course ma kaise okay ha kai gino moi di jikki matam sida if you cross 25 adana computer tam ge have kan kana deb learning process is top 3 okay and akoi lady profession amaka one single semicolon say nobody uses a semicolon nobody akoi profession di semicolon double quotation chota sa comma okay full stop yaudre ko comma gumba chithara matam da ko dum to adi pot se kai no ma on gi ne ko ma ma chitra ma ko okay small symbol amana character amana numbers nate alphabet nate character macha amana colon do semicolon hapcho lambu gumba okay
semicolon the colon hapchal mugumba soira dum okay aroibda hojik aina hygienic je tamuka adi asi je tamluraga ju masigi earning opportunity lay sine batamona ko haibiri je ko adudi adi akoina ngasagi aina haijagi batamuka akogi lady po dai tare akogi parents sing na khaliba ai chari doctor oyani engineer oyani natraga akogi pilot oyani natraga navy oyani army oyani si wakal mayam ja masi je kamaina moigi oiba akogi mentality hai tare ko hadi like akogi hacking jijo akogi career option mo oibi yai hai ja tamona khaitang mayek seng hai tare ko mayam jida khaitang thambiramone ngasagi alex na thambodi khaitang keno yodre hai tare tamona si je option na moi bi career yes it can be a career option asi je si matang da khaitang thambiramone tamo see when you nang ozana ke gumba the word hacker sijen da batara ba okay nobody cares okay adune ne hacker hai matam je mayam lei je negative ne ba lei je na because the first time when I told my family members I chali Mapanda, I get the cyber security tam ge haya baida. So my parents or guardians they don't know what I'm doing. I can khang de. I sab ke nom tam bacha khri kai tamino di khang de ba. Okay. Gyan ta re ko. Adu matung sida I say around 1 year later ga fauna ba kan da moi personally ngon da hangye. Nang tamido kai port mo tang haibi usin hai se. Then I hacking tam ya haiba kan yum halwa hai le ba ngon da. Okay. Adune je mayam ge koi manipur lei ri ba even nai mamam ba oi bijing na khali bo khan ja si mang na hai tare ko sir hacking have a definition se am chaw khre ba okay hacking have ka da paisa gram ba na ta data as a fraud ki type ta actually we have done that practically ko pochu u khram ne ba hidi I know the APK ma thare and data mo khilo na ma extract aura photo phone de photo ka pa ta khre ba koi na right no the accessibility yeah hacker ki job ne ba but as a hacker as a good hacker sa hai ki wa to hackers hum ne ba thoi cha fa ba phatta ba fa su to ba phatta su to ba black and white and gray ko okay adang ki profession ki madung ne chalo ba okay na apam gi mo ngana okay ethical hacking tawro cyber security chongchal lo okay CCNA tawro networking chongchal lo PD tawro pen testing chongchal lo okay forensic investigation tawro case study taw okay API test dhamale ba okay you will be known as a cyber security engineer security analyst and this job cyber security ki thabak se this is going to rise see kakhala kane ba huji ko internet 6G 5G dharao really someday 5G 6G for the 5 Mbps ki download ne ba 12 maximum 12 Mbps ne download se a time will come when our download will go around 1 GB 1 TB per second gumba lak chances yam wange ba adu matam na kamena secure kamena oi duri ke badu mata adu yor pa kan adu level yor pa kan okay ठीक है so from my side ina ha ga do koi kakhale youngsters makai koi angang sing keruni to ho ina ha ga do ko but in short jigdagi coding am tam ho the next fuel is going to be coding okay mi kayama there is Guwahati de anga amala ibne around she is like 22 or 21 okay mana app ma saraga he sold that app in crores okay koi manipur sangam angang ke amale APK COVID manung da su COVID game hai nga ma sabi ke muming actually ni singam dre ko okay adagi college ke student kara su robot ka sem na to okay ठीक है ado mohoi na ngam me hai di anga te su tam male ram ne ba ha lao okay tamugi hojik ZS ko tamugi institution de na satra ka mukti jawang le tamo ai ka choose yo ya ngang silo ba okay okay kang choose yo di commitment am mathau ta ya ba wanda yes commitment hai di ai Sunday off pi roi okay Sunday off pi de okay adagi yumgi harau kuma yum off pi de okay adu mo process am chat le dana ha ki manab committed oi ki ba okay ni se students na ai si to ni ha ga number ama ni la ga ma ga laptop ga next week ta lak pagumba adu ma khato e yari matik so I will not publicly expose it already angang kya le adu to ai adu mudi story ko okay ai ki noi ki channels de pura ke bai okay oi angang sing do loi dore maybe by December or January ko lotion ho rani du matum you can go for a practical okay practically chap ya okay du matum do koi gyan ta ni ho ji koi mong da same ni na in publicly exposed to budai comfortable oi okay kesu ka di tam hai di am na ken ai tamu ko gi emission system si tama adum tha kuding gi ne logra na tar ga adi
Kamai to Yes, yes, yes. Every month ki date 5 ta. Okay. Okay, session nama dum anu dum ho gado. Anu session dum ho. Okay. ठीक है Ano bu session then yes okay ethical hacking free su pi ko mar ta free the ethical hacking su pi ni but on one condition okay example tambina pa leito wa ne Manipur to yam nai de ko tamnaba khara adi interest oi khara na tamaga adi asiguma free pi po dai atopa any adi ko general line chap subject amu oiraga di myam chat launa tomno gi dune ba ko adu gi chang si wa lai tare ko Manipur da okay to makata bi to yes ethical hacking koi free the su pi bi hai but conditions se you know koi exam to 24 hour gi adu ma pass to biro later the ethical hacking is free okay and yam bhajabo opportunity ko to tamning bangang se generally koi coding knowledge kara python or java or any ahiba html css javascript php ahiba mi do lao okay la ko exam to bukan sida mane kai ko pass to the ethical hacking is free yes that's it come to the office day masama masaking idune kunani karakta okay isbt nakanda olympia mall hagala amune dugi for da ko idum lei cases makai chu nungai taba hack kumbo ikibo gumbo contact on musu to jo kushu kai de you can visit us anytime okay ठीक है ade tamo adum sigi mateng ju mayam gi mateng ju dum case lak matam ju mateng pang bi ko tamo okay yam nungai jen tamo tamo gi institution da tambal lai ba mai roijing haidara ko satra khara mai te dum tamun lai re ani ju haibi ko adu je hause hadi mayam da khaitang as knowledge samo oi hongna ba question am da hangjo gi ko tamo akoi gi tamo gi institution da tamo isana dum akoi gi laptop natraga desktop si provide to bibra natraga kamai to gi natra masa masa gi oina kaino to honbra kamai to gi tamo yes that is a very beautiful question okay I provide tongam that you have to bring your own laptop okay ama product ba sunga yaro aduma adu nei ai gi terms and condition hai buduni commitment ama tamgani hai bagi second thing da isagi laptop pai biro okay bas okay adu de hen ba onde duge hen ba ai onde demand lai te duge ai condition hai bu laptop pai biro adagi commitment am puro okay aduga exam option lo kai gumba laptop lai te hai gana tami infotech chapiro in tami infotech se hafta dane lai se okay akoi magi detail hapi ram ge ko video sida do ikona share to jara ge moina phajabo offer da noi gi laptop to student gi na hai di moi concession ga jo pi raga na ko da phaba laptop deliver to bi rakani moina okay okay tami infotech se tami infotech hata ta le ko ta okay hai di mai ro sing ye laptop pam bi sinau sing yaro ga su hai di mai ro sing na ba yamna ahong ma manda khoi gi tami infotech hari ba khoi hata da lei ba khoi gi sigi kaino shop sida khoi chalaga yam hong ma manda laptop phangba ya bagi khudong chab ju tamona pambiram da mung thagat pa phongduk chare loisilak pada khoi ngasi gi program sida yamna nungai raba yamna khoi gi knowledge oi ba ya ba wahi kya thambiram bagi damak khoi gi tamo SAYEED khoi ZS ki founder ma su oi riba duga crime security analyst ka so bi riba tamubu haningai litena thaga phongduk chare